Paini tu putuli lo, atumi alam le lo lagi, long tu dok le ni dah. Sik tu le kilong tang et pile, ko pusin no ne, implement lang lang ma puli no disa. Pusin ke hak semua Ya, kalau ni era lang lo lagi. Lagi cini lo nangi isi kopinya bosta cuan lo baru deh. Ek mun isi bak kuintal isi bak asang cuan lo manang bikok lo. La asok ta tete lagi ingrap re tun te lo te hal mun ni ta culong le deji lagi. La son nak tak lo asik sidu le cuan kok lo. Aman lagi ke claim ya pana bang ke implement mane akam pa pedoi ede yo. Akam pa pedoi e ko ke litum teklor kan te. Aprang si ke claim nang ya bang ke andeng pihini andeng so proxy pen election ka pedo Allah selam nai punon anta selam ledet eglong lor kan te. Lapen lan chota kalinan 1995 aningkan ba 1971 aningkan ta ilitum more power ku si hala sota department inko ekrehini lo ne pi ne wan lo de lapen aku 1995 aningkan ta department thongkep lo ne pi lo ne aku wan thu ne lo hala dang nang litum lang ka me le non ta ke de lang ka me la so lo dak do yi le ho 1995 tu lo MOU lo bosa. MOU lo dak do yi ho nang atak ke lang ka me la eson ke tok duk dak la dak ho de in 1995 lo bang dak pu lo ke di ya la dak pu lo ke 3A additional powers of the North Kachar Hills Autonomous Council Lapen and the Karbi Anglong Autonomous Council to make laws jadi without prejudice to the provisions of paragraph 3 the North Kachar Hills Autonomous Council and Karbi Anglong Autonomous Council within respective districts shall have power to make laws with respect to shall have power to make laws mane law ka salam ji apan aja kong do hala tum transfer that non aman nang chubare not pole dage puali nang tum poisa tamkan ta chubare chithi bare not pole dage puali nang tum law salam not kusia dage pu law ka salam ji ke pilo industry apan lapen ke towar ka silam PWD apan lapen protection of animal husbandry apan kopin ini api apan lapen primary and secondary education apan agriculture apan fishery apan water resource apan lang pini apan social security flood control theater dramatic lapen public health lapen minor irrigation trade commerce libraries lapen land alienation laan apan kadu vila ka transfer tak an 1995 aningkan ASDC hunkiwan alang itum pan ilitum choro lalang tinggawan airport setal la phike amlo bang selam lede to kente ande la ka selam ye fan ilitum claim nang nedet mante la helo ka implement nang i puri tungi pumo la si asik schedule bang gawan lo hok lo set akama bang no non ta providence bom lo la si la ilitum lo ka selam lede ka si nong ta tet pomat la so tet puta ala so alama banda cicini dun tete masih LP school master ka chup point ke tete no kerte Tong nun tu tiap kalang la putong tet kangyang la LP school pin ya bangge putong nun tet la pusu tu le ye tet apurikan da palun tu tete da bisar brang Sar ente la nang le pana pola 3 additional buka ko extra bhana power ki pidon thu aja kom additional kalang lo additional powers ku aja kong apran da dulo la par so se ko na pidon thu lo ate hala paragraph 3 lo ke council tum de lo cheslang mon pokona de asia ko la 3 mang additional pula de extra si ako aja kong pa batun chot ku lo boti kalang lo na aja kong do non abinong ge la 1995 ba 1971 la pen 1995 apot jakong ke long det pen akam le claim asante ilitum pom ong enai seta law kitab thom ke bak do yer ko a department tin a law kitab do yi non ge isi da le
isi jawe ange Karbi karbi Islam ada pola hai. Allah silam ledet ke yo lahelo implement nang gi puri lo sa ente laso allo sila ledet posi bang non department isi be isi puji pone laso pon ma lalo Allah si silam ledet ke Thir se le. thir sedet lo ke masih cesa pone bang je sapor ne Jog misalnya. athemal itum si thir sedet mane silam ledet penopor ili tum hala bang Allah si entu bom lo ke non anta lahelo Nasi 5% yang ada masih ngakili gitu. Kasanglo, kalau dak penle angge 5% bugala Reservation Act penke 1978 aport ke. Lata 1978 reservation law implement law le daji. Yo laku yo alam bangela si six schedule te long et lo te ma ke banda ke bantu lo set akama bang non anda claim le detla la si claim nang jipu si ini tung jipu. Ban ono sikidul long lo pot la ka ban lo aja ha tu kan ye ya la ka Ini dikhen nanti. ni nge ka chini ne pot le la si ili tu than ona la India apa constitution ke ban ono kugiri ni na dai ke. kan bang no age Lapen, ala bukan ini tu macam than pun lo. Ala Indian Constitution lo, Article 19 angdeng pi krisir kia angdeng su. Isi dia lo gitu, bukan aja tu than pun. Article 19 One 1D. dia lo. Ada kayak freedom of movement, tu isi dulu. Lapen la data isi ke restriction, isi adu yang hoi ibidu. Masih lah bangke, lapu 19(1)D lapen, 19(1) iya bangke freedom of residence. Nala hesa. Masih lah bang, laso putar bang enang dike praktikal lapan disi asai si geknya maupun nang bang si tekun. jelake hala dak 19 along ki pudo le lage constitution long si pudo ahok lo 14 pe 19 an ke hadak freedom India suge India adang si kita do dam lo rilong seta hala dak ke tok do seta tribal area he hui adim ke latum free pen do long le hala ke tok do latuke Athi dulu hai than bak bele than bak bele ni haling dam long le ke tok thap. athi dulu lah si athi dulu ke lage lang dak lo ke ini tumbang nang dudun olo abot hala tum do olo amat ili tum IEMMLA MP tum hala tum man kererong lo amat kaman ta karbi filter bang chopi tu hai dat kangyang lo Kalau tum bang kapre ka farman second biturong biturong lo traktor le rong ta habang long si damrong hala kang arbos di ke jo agriculture ason ke le anta bang hala karbi atum long amen pen en po karbi atum long le pin lo ada karbi atum long ke karbi atum rong ke kijuna lanta ve to war ta ve electric ta ve LP school ta ve medical ta ve thang ta ve dat khang jam karbi atum ke hala bongali atum aphan Chihut pi lang tu long si lang cho sok tu an ke bahala bongali tu mun an pok tiri po ti tu ke hala yo arniwang thak ke bohong ta chuning he ke karbi tu ma hem hum thobe me ke pi chok lo ke Sa entela 19(1)D dan 1 iya bang ke lah ini ta implement medarason si doko lo bosan lah so pun bang ke. kiri curong ngerti implement hai ke der lo ili tu ma ke serta implement ri pu ke yok ta pu pe Dia kosan atau war kan situ masuk implement bosan entela. ka implement nang ke ili tu che pangtang nang pu lo kuan lo yo neli ka chini teng ke kopia potsi ili choro nangi BPF Boro People's Front di bang ame thanga party do ko ye lahel hala tum rang tang ware non da ili tu ngi ame thanga party to mangel ga che bohong ka ching che ke situ itu dong se che plan tu hala bang national party to long si dun ware ama national party to ma a high command tum bang e puan ning si ke kroi du ama la ke kroi dun te ka tum lo te chalak pik lu ku si da ke ra tu ta ma tha dun turong an le ma da ke boro le na bang ke bang ame thanga party do ko ama hagrama ke puali boro muni ke puali hada ke muthala tum ta muni da bang ke kompik lo hala tum ta BTCR lo hala tum 34% boro tu hala tum ta ki sung minong ni so long phi mo phi lo te ta ko non poisa sa ta be hada ka
Ati mahala tumta package si hang rong ke. Sik schedule bang pipuk tuda ke hada. La puyu. Ke chok che ke. La lo la pen ke la son taxi ili tumpan la politika la jakong dan apa veji pulo tante economic aja jakong. Mane kecu kacuri kacu arlam. Aja kong kapa veji apan lok si claim nanti puhala bongali tung kasi pudo. Hala tung pulo bate maruna tu. Bate maru. An kecu ka abason amati war pidun pit nanti. Mutia hal abason kacu nam dia an kacu nam di ba an खेती के जो क्लेम दिया जा कौन सी पापा वेटे नहीं an ke long ya war sai wa se pichek nang an ke long dia war sai atau war bang se ikir picek नहीं la non ke do bong ke chubong pini tot lun ke chubang wa pe chunan insa tu kuje mo pi ke lang tum da atau war bang kan pi pet la che mo pi ke chu ta chu long le long tu ka pobat tu la si non ni tu ke pobat but le non ta na ke monggo sena tum lo la lo monggo sena tum lo Bang bongo sena tu cuma satu karbiang long ke bongo bumi tu ke putu bongalia dek tu ke putu